Methodiste murakoze cyane ni ukuvuga ngo amakominote y'abagi wacu makuru ndakubwira ya mbere no kubwira ni tuvuge sepake tuvuge selpa tuvuge kadeza ariyo kadese tuvuge na Methodiste ni ukuvuga ngo muri ayo makominote nakubwiye hariho ni nayo na Gatolika irahari mu madego ariko ayo novuga yaraganje ngo abanyamurenge ni nkayo ngayo na Gatolika irahari ariko no kubwira ko buri habaho centre mama murazize ni centre na hanti hatangiriye novuga communauté yatangiriye yarangiza ikagenda ibyarandi makanisa kuri ariko akaba ari yiba centre mama ndabaheza urugero ntari nze mvuga wenda ngonje kure cyane urabona nka Methodiste warubajije Methodiste mama y'amakanisa ni kwa bitebete ku Kiziba ni ibyara ama Methodiste yandi yose ari muri Minembwe nukuvuga ngo habara musabe conference ireba ama eglise ya Methodiste ari muri ho plateau kwa bitebete niho hariho icicaro sepake ya sepake yose ya sepake yabzaye centre mama ya sepake yose ni kwa Makombe mu Minembwe ku Runundu ni ibyara za sepake Kabara sepake Kabara n'ikagenda kabyara za Nkango nukuvuga ngo habaye imikutano ya sepake Nkango kwa Revera Gatutsi bazamuka ku Kabara kwa Semutobo bakahurira na centre kwa Muhebera bakahurira na centre ya Kamombo bakahurira na centre ya Mutanoga bakahurira na centre ya Karumyo bakahurira nuko ngo aho bose baje kuri centre mama ku Kabara kabisa mubishije ko ndumva cyane ariko nabo centre mama tuzuri kabahe kwa Makombe ku Runundu twavuga selpa ni mu muzinda mu muzinda niho ariho selpa kadeza ikabona kubyara gandi makadese yose arahari twavuga selpa ni muturambo kwa Gasaza turambo kwa Gasaza nayo ikamibyara za selpa ikagenda ikagara na za selpa zirundu na za selpa zo kundondo na za selpa za hehe kwijimbo kwa hari muri nani ku Muramza nukuvuga ngo baba bafite centre mama yagiye ibyara andi makanisa ariko ama eglise azwi cyane ni kuko no kubwira ariko ifita nka Methodiste ari ku Kiziba sepake ni ku Runundu kwa Makombe selpa yiwacu ni muturambo kwa Gasaza n'ibyara amaselpa yo mu kiyacu cya Mingunda no cyo hagati ukagenda ukajagana n'indondoga za Rubibi na zahe ariko bose bagenda bahurira kuri eglise mama cyangwa se kuri centre mama yagiye ibyara ndi masantre izigenda ikabyara ibijiji yamara kubyara ibijiji bikabyara ijimbo yamara kubyara ijimbo bakabona kubahereza centre mamara kubona ga centre nuko mukatana namwe kubyara abandi rero cyane yego babaza ezuye murakoze nanje ico nyobaza se nayahe masantre y'ama eglise yari abaruguru makuru yego novuga twavuga koko nababwiye ko mu Minembwe centre nkuru ya sepake ni kwa Makombe ku Runundu centre ya selpa nkuru iri mu Muzinda centre ya Mitonde iri ku Kiziba kwa Bitebete sibyo muri Mibunda hariho kwa Mukinzi ni selpa kwitara hakabaho muri sepake mu Nkango hakabaho selpa nkuru yo muturambo ireba za Maranda ireba za Wimbogo hakabaho sepake yo kwa centre nkuru kwa Semutobo irareba ama centre hafi ane irareba centre kwa Muhebere ireba centre ya Kamombe ireba centre ya Mutanoga ireba centre ya Karumyo ireba centre ya Kabara Goshene cyo kintu mwacyumvise ya ukagenda ukaja za Bijombo naho hariho nukuvuga ngo habariho centre mama ifite ama centre yandi genda iyo gutyo mukagogo hariho sepake hariho Gatolika hariho selpa naho na za Gatanga Rubibi ni selpa hakabaho na za Kadeza yo kuri Mbundama nukuvuga ngo habariho centre mama kugeza na za Marungu kugeza na za Maruka kugeza za Gitogo kugeza za hose habariho centre nkuru ireba andi ma centre yose kirumvikana ikindi nyobaza ese urumva jewe nturuka mu ngoma ni ke kintu cakaza cera cyane mu ngoma habinka hakera n'ibigori n'ibijumba tabishimbo biba mu ngoma murakoze cyane yego jewe cyo ngira mbaze hari agafilme narebye nambara agakomedi ari agafilme baha bavuga ku byerekeye amabara y'inka numva umugore umwe aravuze ngo habe inka itukura ngo n'inka y'ikirepe nashaka umbwire amabara y'inka ya ruguru
tituzi amabara y'inka nambi iyo nkitukuri haba canke iyo y'ikirepe tubimenye. Yo murakoze cyane mukoze kubijanye n'inka. Hari ibintu nuko nta mwanya dufite ariko tuzona biganira tubona umwanya cyane. Hari amabara y'inka ni menshi. Hari amabara y'inka menshi no babwira amabara atari makeya hakaba n'amoko y'inka. Ko murumva? Hakaba n'amoko y'inka hakaba n'amazina y'inka. Ariko twebwe dutunze ubwoko bw'inka bumwe. Muzi inka ziwacu ko inka zo zani Bujumbura inka zo izi nzungu murazizi? Izi ranka ziwacu ni nzungu. Oya. None muzi ko ari iki? Ishenzi. Ntabwo ari ishenzi. Ntabwo ari ishenzi. Bazita inkuku. Ndababwira ibintu inkuku zigira. Ko muranumva? Cyane. Inkuku zitandukanye n'inzungu. Ikintu cambere inka ziwacu z'inkuku zigira ubwenge kurusha inka z'inzungu. Aho. Manubishije. Inkuku igira ubwenge. Inka y'inkuku ntiza inka y'inkuku iza umunyamurenge kamenya n'umushira umupfurero. Inzungu izikamuje wese agapfa kwishiramo umugozi gusaza ikama. Ariko inkuku iza yinenaguza ntizifa gukama umuntu utambuka gusa. Itakuzi nubwo buri umunyamurenge itakuzi. Ntizifa kukwemera ngo wicare munsi. Izikamu wizi. Nibyo. Mwanyubisha ico kintu. Ica kabiri inkuku iza umunyamurenge izi n'umupfurero n'umunyintu baza bayinukira bitandukanye. Umunyamurenge azayihumurira umupfurero akayinukira. Ikamiza ntibigikamwe ikabima amati kabanga umunsi singamwe. Izire umubembe ku kilometer. Iyo ni inkuku. Bazabana turira. Manubishije. Ica gatatu inka z'inkuku ziza zihanura. Iyo zibyaguruye sasa mwebwe mwandomboye cyane ariko kandi muraza mumtegere neza kugira ngo muza kino kigana muzo gikurikirane abandi bacumve ariko nango muzo gikurikirane mumenye. Titurana kugira gusanga badukurikirana rero bamenye. Inka z'inkuku ziza zihanura. Timuruzi inka z'inkuku zigira imfizi yazo. Imfizi nziza y'inkuku igomba kugira karaktere iziranga ko ari imfizi nziza gutunga. Ikintu cyambere imfizi iyo muzagura inka mu gitondo mwahuye inka. Imfizi zije imbere y'inka. Igafata divorce pata y'inka. Ikarongora. Yabona imbere hari waduye irashobora guteza ibibazo. Igatangira inka n'umwungere kavuga ati timwahure hano hantu hameze nabi. Ukagarura inka. Iba yamenye ko iri imbere bitari bugende neza irashobora kunyagwa irashobora guhurira n'indi mfizi zikarwana iba yamenye ko iyo muguru zijanyemwo atari heza ikakubuza igatangira inka ukazikubita ikazitangira ubonye irazitangiriye hindukiza inka ziwacu zazihanura ni muzikubitira amashe nongeraho ningaze kugenda 2016 yego none tuja guturitsa igisambu c'abandi none barabituzutsaga nka saa 10 gutyo ngo tuje guturitsa igisambu c'abandi nyine bashiremo inka zirya igisambu kandi ntabwo cari cyacu none ikintu cantangaje cananteye n'ubwoba tibashorera inka bamakingura gusa bamaze gukingura amaje imbere barekinga inka zamaze bakurikira ku mustari kandi zishike zamazona za cagisambu nta no kuvuga nta no kwabira zirangize turataha heko tahandi twazishorera urumva rero ziba zizi inka zwacu uzuzi byagurura zikamenya uzijanye inka z'inkuku uzuzi byagurura zikamenya kuzijanye ku muvuri wakubita ikivugirizo cyo kuragira inka zizi ikivugirizo cyo kuzibyagurura zikamenya n'ikivugirizo cyo kuzishora Manubishije niho nari mbago zazihanura zazireba imfizi rero iyo ibonye iratangiriye uzugarura inka cyo ni kimwe manubishije imfizi nziza iyo uhuye n'imfizi nziza mu gitondo inka zahutse uzuhura nayo muri advance pata manubishije cyane inka zahindura imfizi nziza ntizije imbere y'inka ntizinaja n'inyuma y'inka izije hagati ukazurangira ifufu ryayo hagati y'inka muri edikota manubishije mwamara kuzinjiza mu rupango imfizi ntizijyama mu nka hagati izija ku irembo yarangiza inka zose yarangiza inka zikaryama zirebana mu mazuru gucya yarangiza nayo ikazijyama izireba mwe zicunga umutekano imfizi ntizirara mu nka hagati zirara hafi ku irembo ikazireba mu nka gutya ireba ko zimeze security mwumvishije cyane iyo ni karite imwe ya mbere y'inka z'inkuku iyi karite ya kabiri y'inkuku narishatse kubabwira niki inka ziwacu zigira imbabazi inka ziwacu zigira imbabazi ku buryo izipfusha bagafata uruhu rw'inyana yayo bakarwororosa indi nyana ikemera ko yanyanirwa yonka kubera uruhu yaje icayivuye mu nda
nukuvuga ngo iyo yanze yanyana iza yemera igakamu busuri kuko mu busuri murabizi ikazika bakayitereka gusura uruhu rwayo ikabaheza amata kubera uruhu rwayo rw'umwana yapfuye nta nzungu izikamiga ubusuri inzungu izikamu busuri ariko nta ruhu bayishize imbere ntizigira imbabazi ko muranye bico kintu ikindi cya gatatu inzungu ntiza yonsa intama inkuku iziyicara iza yonsa inyana yayo ikonsa n'intama kandi kabaho intama ikamitora inyana igatora ni reka mbabwire amakuru y'ikintu kimwe umuze gutangara umugabo witwa Dudu muramuzi muzamuvanye byinshi Dudu yigeze kugabira umuntu yigeze kuvanto gusaba umukene asaba igifura naringe kubera umutegere gufura rw'abasaza bakera umuntu aje gusaba igifura kubera ubukene araza ngo agere muri mukuru ruzi imvura iragwa igifura kiragenda kiratwagwa ngo yambutse yarage ku ndondo yambukira kwa Dudu asanga Dudu ni hwari kurya bicaranye na Dudu babota umuriro abona umwana araje abwira sekuru ati sokuru ati murebe mu bifura byanyu bavuze ko amucambo bahasanze intumbi igifura shokore mu ntamba yanyu wa muhungu atoyaye nicanje nije kigendera mu ruzi nije warugifite barariye nijoro bamujanyaho kuryama Dudu mubajije wariwe ngo buce mu gitondo Dudu amukubitiye igifura consinga bacirukana yanka ikirukanga kuri cya gifura n'inyana yayikayikurikira Dudu aravuga ngo ningira ikindi gifura muhereza arabona kuko naga winka naga we n'inyana aho aramubwira ati sasa wewe shorera ino nyana nino nka biherekeza iki gifura numara gufata ikirere zino nka n'inyana ziraga gute ziragaruka Dudu arasigara aravuga ati se n'inkuru n'umubazaza babona haye umuntu inka n'inyana bishorera igifura bishike biragaruka abo ifura nshobora bishorera yohereza abana ngo mugende mubwire uriya mwungere wakurikiye uriya muntu agaruka bihorera tware byose ko muranumva mwantegereye inka ziwacu rero zigira imbabazi kugeza aho zizazonsa n'intama ico ni caka ngahe icakabiri inka ziwacu zazizira inka yiwacu amata idakene ngwimwe amata nubwo uri nyirayo izikabwa ngo tukene kunywa amata yayakamirwa mu wawe izirira amaso gahuma kugeza amata bayimuye bakajana mu indinzo cyo murakize inka ni yawe bakurongana ni yawe bare kurongoranyije ariko kamivuga ngo ntizokamirwa mu wawe kugeze niyo mpamvu agasanga iwacu agasanga umuntu abyaje inka zibiri ufite nk'umwana umwe akagweza igikombe kimwe andi mata yose iso akavuga ngo nibakamira abandi bantu bari mu muhana kandi ukamererwa neza none ugasanga n'inka yawe irabyaye ariko ikakuzira ikamanga kukamirwa mu wawe kazirira amaso bakayikamira mu yindezo zagaza zigira umuziro kintu cya gatatu inka ziwacu zizazishinga ku ikanisa zizazisita ku ikanisa iyi imvura igwe zizazinjira mu ikanisa ko ntizokwitsirima ku ikanisa gutya ihene nizo zazisirima ku ikanisa kubera ko amakanisa y'iwacu yose yubatswe n'inka inka zizazinjira mu ikanisa ariko ntizazisinga ngo senga kuri inka ndizayikuba ku ikanisa tibiba zo ni inkuku ziwacu ikindi kiranga inka z'inkuku ziwacu zigira amaraso nk'ay'abantu zizazisemana mwana ubishije ayo ni amateka nzi nakoreye recherche sino babwira kuri kamera n'abanyamurenge babanyumva ndabivuga mbisobanure neza haba hari muri vyura haba ari mu bibogobogo haba ari mu minembwe haba ari ku ndondo nta munyamurenge uriho kugeza no masamba mbabwira wari wageze inka amajana 3 z'insobeko ataguze inka zitaguzwe yoroye zivuka n'inka nindi insobeko ku yindi zazikwiru uzupfa zikakwica umugabo nzi wagejeje inka 250 zivukana gutya nindi nawe zirasa nkaho Imana ibabarire ariko nyine birashika n'umugabo witwa Simeon Nyakabundi wabarama nabarutonesha bagezageza 200 barabagatana zimuza mwumva ni 200 ba Dudu 90 ujye wageze uririmbwa 100 bakaruzi ariko inka 300 z'insobeko inka nindi byarana n'iyindi zitarimo ingurano ukabusanga inka ifite inyana zayo zine ifite abuzukuru n'abuzukuruza uzugeze 100 zikakwirukana ku musozi zikakwica ugapfa zikagusema ariko inzungu 5,000 7 8 ni pirate buryo uzoreba ikintu mwinjira muri villa Bujumbura uhura n'abantu bagurisha amatelefone urasanga telefone za pirate ari muri abo muhura nk'icumi cyane imwe zose ari pirate uraza gura na original rimwe hashize nk'isaha nuko ikintu cyose kiri original kiba gikeya mwisi nibyo cyo kintu mwacu bishije cyane nikibatangaza zino nka zacu zanyazwe ira mitwe y'abamayi yagiye ikora inama yo kuzinyaga nta numwe kibaho bose barapfuye
aba ofisiye bose bagize umugambi wo kunyaga ziriya nka ntawe ukibaho abenshi zarabasemye barapfuye bya biyongozi bose. Okay, kubijanye n'amabara rero inka zifite amabara menshi bishije cyane bifite amabara bisaba kuko tuzana ibara ry'inka nimubona projecteur umunsi umwe mfite muri telefone umunsi umwe muzombwire nzozana amabara y'inka ngende bereka ibigondo amagaju buri bara kuko ndi kubwiye nyine si ntuwara ko nkitukura iyo ni igaju yaravuze cyangwa yaravuze ibihogo sibyo ni amabara ni menshi y'inka cyane ariko hakaba n'amazina y'inka uretse amazina y'inka bita inka ikayitaba hakaba n'amoko y'inka amazina bazabita inka ndababaza par exemple hari inka bita ngo ni inka y'ingabirano ninga umuntu akugabira yagukunze cyane bishije hakaba inkwano hakaba indongoranyo hakaba inka y'agashimbo hakaba inka y'imbata hakaba inka y'umuheto hakaba n'inka y'imirindi ni nyinshi. Hari indi bazavuga y'ingaringari. Inka y'ingaringari ni inka muza mugabura inka so yapfuye mwamara mukayisiga aho ngaho mwese mukayisangira igasigara aho ngaho mu rugo rw'inka. Yo ni ingarigari. Inka y'agashimbo ni igihe umukobwa yabombose atakoze ubukwe noneho hise bakamubwira ngo wowe duhereza inka mu cimbo cibirongoranwa vyiwe tuzobimugurira imuhira bakagurisha n'inka y'agashimbo. Kubera ima na inka y'imbata ni inka uzucukumure ni inka uzuhakigwa bakaguhaka wamara bakaguhemba inka nawe ukayorora ugatangirira niyo bita ngo inka z'imbata. None ugagara mu nkicuka ngo inka zaje n'inka z'imbata nazibereye imbata narahaswe ngo nzice. Hakaba inka y'umuheto ni inka baza baguhereza iyo uvuye ku rugamba warunesheje. Bagabo bakishaka ngo udutsindiye umwanzi nginka bagabo bakurengereje n'inka y'umuheto. Hakaba n'inka y'imirindi n'inka bazaguhereza iyo wahunze bazaguca iyo wataye abandi ku rugamba. Haba inka y'imirindi hakaba n'inka y'iciro. Ichiru bashobora kuba ari ichiru watukanye wakubise umuntu watutse tobuko nk'amanda ariko inka y'imirindi we wataye abandi ku rugamba barayiguca ukayitanga mu bagabo bishije yego hakaba n'inka y'indongoranyo hakaba n'inka y'ingarurano ingarurano ni inka muza mugarurira so mwese mumaze gushaka mukaza mugenda mugarurira cyangwa se bara kukurongoranya ukagarurira so munka bakurongoranyije ni nyinshi. Ingabirano ni inka no guhereza nk'inshuti yaje kayiguhereza akaba n'indi ngabirano so bukoza guhereza akakugabira amaze kurongoranya akakugabira nk'umukwe wiwe bishije ayo namoko y'inka nayo murashobora kuri hakaba namoko y'amata bishije yego hari amata y'inshushu inshushu na amata amaze gukamurwa ngubwo hakaba umwirire na amata yiriwe hakaba umubanji na amata yaraye hakaba umwambogo na amata bazamwa mu rukerera bugiye guca ese bakazayamwa icyo gabaje bagiye kuzukiriza inka nijoro mu zimpoga saa 10 z'ijoro saa 9 z'ijoro ukayanywa cyane hakabaho ikivuguto hakabaho umuhondo hakabaho n'umutinika. Umutinika murawuzi? Umutinika na amata inki zikamwa kubera inka byibusha cyane karisha cyane tikamwe umuhondo ikambikamwe amaraso nk'ingari gashira muza mukamira hasi mukaza mukama gusa amaraso gusa ikirimze kubera amaraso kubera ko yabyibushigira amaraso menshi mu mubiri yabyara ntiyobore vuba ikamiyobora gusurura so gusa. None ayo mata yandi afite agiye nko kuvura bazabayita gute nagakondera ngayo agakondera nagakondera nta kivuguto cy'agakondera kiba ayaye tacho kiba ari kivuguto yego akabana ajya yandi ajya baba bakuye mu gisabo bazahita n'amacunda arya baba bakuye mu mavuta yego kabaze wibwana katukase sa murakoze naje reka mbaze nkutubazo nka dutatu ariko tugufi nje ikintu ca mbere nobanza kukubwira ngo utubwire imirara y'abanyamurenge yose kwingana ko abantu benshi bagira confusion ubabaza umurara ugasanga uravuga wenda nk'imirara 2 3 wenda ugasangaza umurara we n'uwa nyina. Ni ngombwa yuko umunyamurenge wese agomba kubazi imirara iranga abanyamurenge uko ingana. Icya kabiri basogokuruza murabizi ko kera bageze bagituyira mu gihugu nyine bagishika kira gihugu kiteraga mwotubwira ibintu byari bibatunze kuko murabizi ko hari imbuto zimwe ziteraga mu bice bimwe nk'iriya za Rurambi wacu ariko Mirere yabigizemo uruhara aza kuzana imbuto zirimo ibijumba by'indofanyi za kinigi n'ibigori. Mwotubwira nk'ikintu cyari kibatunze barabasaza dore ko bari banakomeye kudusumba kandi barabaga ahantu mu mbeho wenda
tuvuga yuko abantu bikigiye turonka vitamini nyinshi kubarusha. Ico naco no kibazaho. Icya gatatu wotubwira imico yarangaga abasaza n'ukuntu babanaga kera. Manake imico yarangaga basogokuruza cyangwa se abanyamurenge bakera icyabarangaga nzi yuko barabagaho b'imfura. Uba nsubiza kuri ibyo bibazo ko ngo nanje mbe nkuronka umuco n'abandi wenda badukurikirana nabo bazobashe kumenya ko ni ibintu nyamukuru biranga umunyamurenge. Sawa, murakoze cyane. Reka ndasa nuhereye kure cyane. Mbere ndabanza basobanurire ese kwanza muzi umwami wa mbere w'umunyamurenge murabonye ubwami bwa mbere wahagwa n'umusaza bita Kayira. Ubwami bwa Kayira, ubwami bwa Kayira aho bwavuye niyo nshaka kubasobanurira ngo mwumve kugira ngo tusekura muri hagiye abaje ngo abasaza ko batahingaga baryaga iki. Yari umusinzira n'umusinzira w'umuyira. Asante. Kayira yarari za Remera ko muranumva cyane ira nyine za Murenge. None ngo buce Kayira akaba inshuti n'umugabo witwa Renge yari umwami w'abavira bano banyiri buvira. Renge akaba tuyibuvira azamuka agiye gutatakira agiye guca iwacu carugura imisozi ngo arebe uko kimeze niba abantu nibagituramo batwanti bakakimutangamwe azabona uko agitegeka. Ko muranumva cyane. Arazamuka bagere mu mitamba yicwa n'urukayi arafarenge nimbe iramwisha ngo mare gufasiga ahajya ku mitamba urutse mu mitamba mu buhonda arabita ku Warenge aho nyine yaguye asiga kana kamwe kagahungu. Ko murumva yego abafurero apana bavira n'abafurero baratandukanye. Abafurero baravuga ati mukivi Renga apfuye mureke dufata ubwami bwiwe. Bafata umwami baramwimika umufurero bamushira mu mwanya wande musubize wande ngo agira amezi abiraga gute arapfa yamapfa gusa. Bashize wundi wakangahe wa kabiri naho karya kana Renge yasize kamaze kubona ku bwami bwa se bunyazwe gahungira kwa Kayira iremera. Ko murumva cyane arakarera. Umwami wa kabiri wa Furero ngo affe abafurero ati uku twadanganyise ubwami si ubwacu numugarure abavira mu basubiza ubwami bwabo. Bagendaga bashaka kagahungu ka Renge ngo karangize kasakwa Kayira kabwira Kayira ati ngiye ku umwami buvira mu bwami bwa data ariko sino gusiga gutyo nawe nguru rukarite nawe ubwami ngusigiye bwa Kayira. Wanubishije kwanza ni birashoboka nzo kuzamura nzo gutuzira imisozi yaruguje guteka ku mwami ruguru we Kayira. Ico gerero muza mwumva n'intambara muri agatora zirangena muri rirangiye nukuvuga ngo iranzira kirungo ntiyabagaho inzira ya abantu baratuye mu ishanja mu guzi muhira na ntuzi iri nzira yose kira kire cyari gifunze. Abantu babungiraga ku ndondo ikondisiyo yari imwe kwari ukumanuka n'inka bose bagashika ibuvira bagatega ibote ikabajana ikabageza ibaraka bakazamuka ibubembe basigara ibubembe bakasigara abazamuka mu minembwe bakarenga za Gakenke abaje ku ndondo bakabona kumanuka ariko banyuze mu ibote. Nico gerera igihugu kimaze gufunguka banyuze mu Rurambo bahura ni bakabatse uyu muntu yitwa nde ati sinzi amenye ibote yamuzanye ni igihe cibote nico gihe bazavuga